Kuhingurwo kwa ruhonge rwa kurigita arwaru aria makoragwo na thina wa kuura makiria thibitari-ini ino gukite thutha wa unyitaniri wa gikundi kia Novo Nordisk na kiria gia kuma guku bururi-ini gia Kenya Haemophilia Society. Akiaria hindi ya kuruguria ruhonge ruu thibitari-ini nene ya Murang'a, murugamiriri wa gikundi kia Novo Nordisk Shathi Shedom niaugite riri ni ikinya rimwe hari kuhurana na thina wa kuura makiria guku bururi-ini. We are not only bringing care closer to the patients, but also we are bringing diagnosis. Charles Kife uria ni umwe wa andu aria makoretwo na thina uyu kuma kaunti-ini ya Murang'a niaugite kuhingurwo kwa ruhonge ruru ni guguteithiriria hanene hari gutigirira ni mamukira motungata hakuhi nao. Guga ni kindu ni gikeno kimwe kinene muno twina kio ta andu a Murang'a. Ono korwo ndikaraga Murang'a no ni njui ruo ruria andu a Murang'a mariaga rwa kuma haha guthie Nairobi, tondu iria rari ho no ya rifaro ya Nairobi ne Kenyatta. Nake ndagitari Kanyi kuma thibitari ya Murang'a niaugite kuhingurwo kwa ruhonge ruru thibitari-ini ino ni gukuhotithia kuheana motungata macio kuri arwaru kuma icigo-ini iria irigicĩirie kaunti-ini ya Murang'a. There are many people who are suffering from this bleeding disorder, and now that we have opened this clinic, we are open to everybody. Andu aria makoretwo na thina uyu kuma mwena wa Mount Kenya makoretwo makiumba thabari nginyagia thibitari-ini nene ya Kenyatta. Ngiribotera Kameme TV, ngetwo Wamaitha wa Mwaura.